naki palibang husma upli pain kira nani ay mawala raman ni wal video pain kira pum daw pewas na yawan ni video na ni ilal daw kiwala sa siknis sa dukera sa kuna wanu pika na ni ba nita kisa yawan ni aisan ka daw kiwara tratamiento na ni sin upli pain kira nani lilias naman na ni aisan kambawal yawan na ni da ansa kumuan kisma tratamiento na ni basiknis na ni sa dukera sinyaba ya kuna dira kumbara supli kinani yawan na ni daktar ba ku tratamiento wa upla ba ni sat ya bisa sin tratamiento ka wasit manupla kumi ba ni yabras upla kumra naha tratamiento kawal naha siknis kadukera war takuya ba upla walara sin tratamiento kawal baha siknis kadukera si pius mundas kantan kasi kayawan upla ba di masat bara nakili ka sa tratamiento na niba man daktar kumrawaya daktar mita manra lesto exam may muna laki may kay check may ta kaya nin tara tratamiento na niba may kaya ba kuli kayawan ni sipsa sampla kum upla wana isan kadaukan kan yawan ni aisan kadaukan batilara Helicobacter pylori dukera isan temupla tratamiento na niba wibi awansa yang tratamiento dukera may six na ban spell bilang ka de manera general sakuna sip sa baha tratamiento ka manra uba pa inapya kaya dia mo ni sip sa pa inapya kaya may man klub kam kaudrap sop ni plawala klub ka kaudrap karra man may bakteri ka pad alkan mayal ka na hiwakan uplawala nami ka alkan sa para bahan ni ulwal tratamiento na ni dukera siknis pani tratamiento ka dukera uplabani raw yeba sat sa sing dukera sampla kung may na Helicobacter pylori para dia tratamiento que usman isa levofloxacina 500 miligramos man amoxicilina 500 miligramos lansoprazol o esomeprazol o pantoprazol lansoprazol ba 40 miligramos o omeprazol ba 20 miligramos nakidisa omeprazol o acidex o lansoprazol 30 minutos kauplun pilas kay na 30 minutes diaya banin kara dihilumaten amoxicilina kum levofloxacina kum dia isma tut ni tem kauplun piras tem tut ni patapiras 30 minit kaukay na ra esomeprazol kum o lansoprazol kum o acidex kum 30 minuto kay na ra banin kara esomeprazol kum diram nin kara sips madiaya levofloxacina 500 miligramos kum amoxicilina 500 miligramos kum baku manteba ni di maba futin desde sips ba upla kum nami ka bakteri ka alkan pastre para kuno upla kum pad bakteri ka nawal patrabil may nahiwan ni tratamiento sa tuala ulbisakan ka na ni bara sa ailel yawan na nila since la kabak once malkisa upla kung tratamiento green kung nakliklit ang buk mo ni upli kaba na tratamiento sa tuwala briyasa para ba kung nakrewan na ni dia may bewas na video ka na kumanan dia may bewas na ba tratamiento ba kumi ba manapya ay lalbara sa upla ba ni basatsat sugar ma para sinsat one presyon katrabil ka ma para sinsat one kupya ma para sinsat upla talyara lata kina ni triglyceride o kolesterol ba na ni ulma para sinsat tratamiento ba kumi ba manapya tratamiento ba sat ka ay lalbaras ba mita yawan na ninako ret na nibilay kabakaisan kadauki basika de suplara since karading kaya daktar rawaya daktar ya Italia check muna ya daktar plika edukya kuna tratamiento ay warit may kaya kakaman besto daktar kum mitaman ka check may mo niyang Italia kay kidiaro Luis